अहानबदा मरुइबा पाउ नुमित निनी चुपना चथगदबा अनिरक सुबा मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन ड्रग मेनेस इन मणिपुर गे थौरम ngasi हौदोख्रे अमदी इंटरनेशनल योगा डेगा मरी लेनना सीएम ना मियामदा नुमित असिबु पालन तौननबा पाउजिल पिरकली पोनी टीवी की नुक्तिल की पाव बिनिंग ताबिर बसिंबो बिदासना नतराम नोकचरी पाव संदोक न पिजरी सेकेंड मल्टी स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन ड्रग मेनेस इन मणिपुर हाइबा हिरमदा नुमित निनी चुपना चथगदबा खननै नबगी थौरम अमा ngasi 3.5 कलेक्टिव ना सिंदुना होटल इम्फाल गी संगाई होल्दा हौदोख्रे नार्कोटिक एंड अफेयर्स ऑफ बॉर्डर एनएवी गी एसपी के मेगा चंद्रना थौरम अदुदा वांगांगलदुना मणिपुर पुलिस ना ड्रग फाबा अमदी मसीगी मायोक्ता अकनब थबक लौखटबा ngamlibasi मियामदगी अचौबा मतेंग फंगबदगिनी अमदी मसीना ngambani हाइना फोंदोके स्टेट असिदा तोंगान तोंगान बा साफु अहुम लोमदगी ड्रग की अचौबा चैथेंग पीरी मसीगी मनुंगदा म्यांमार रोमदगी थाजिलकपा अमदी स्टेट असिदा पोपी प्लांटेशन पाक्सन्ना तौबा असिसु अमनी ngasi pangthokliba consultation asi yamna matang chaba amani ayodagi horaga SP fauba district sensitization tauduna drug ke mayokta karamna thabak changsingadagi haiba khanghankhre haina mahakna makha takhi loinana state asi gi hauzik oiriba drug ki apunbagi saktam asi munna khangba changi aikhoi punna thabak tauminabagi chang watpagum tawi adubo hauzikti miyam gi achoba mateng fangle मियामना ड्रग की मायोक्ता अचौबा इहो लाक्तुना मसीगी मायोक्ता लेप्तुना थिंगनबा होनरकले मसीमक अफबा खोंथांग अमनी हाइखे म्यांमार रोग पुसिनरगा नंबर 4 से सोंगगा पुथोरतदोइने अदुना ngasai morphine से बेनोसिदगी 25 kg सिदा ngasai acetic anhydride से लीटर kaya no matu season rakana poisi number 4 kg yemu orakto 25 kg more pinchina acetic anhydride se 10 liters of season adu mai थौरमदुगा मरी लेनना 3.5 कलेक्टिव की को कन्वेनर गे चंद्रा मंगांगना ड्रग की प्रॉब्लम असी नोंगमनोंगमगी हेंगरक्ली मरम अदुना मणिपुर द लेरिबा सिविल सोसाइटी अमदे ऑर्गेनाइजेशन कयागा पुन्ना चटमिनदुना होटना मिनद्रगदे अखोई ड्रग असी थिंगबा ngamloi हाइना फोंदोके महांगना मखा तारदुना ngasiगी कंसल्टेशन असी पालिबा लेंगाक असिदा पिसिंदुना कदाई कदाईदा होरिबनो हाइबदो पुन्ना खनरबा तुंगदा थबक ओइना पाइखत हनबगिदमक थौरमसी पांगथोकपनी हाइना हाइखे थौरमदुदा मणिपुर यूनिवर्सिटी की हानगी वाइस चांसलर प्रोफेसर अमर युमनाम अमदी ऑल मणिपुर वुमेन सोशल रिफॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट समाज की प्रेसिडेंट थोकचोम रमनीसु सरुयाखे ड्रग की प्रॉब्लम से मणिपुर अदुमदिक साथीना चाही के आज कोई थेंगनारबसिदा कोई सिविल सोसाइटी हाइबतारे मरोइना सप्लाई की दा तौरिबा डिमांड ने तौरिबा आम की तौरिबा दुगा ड्रग इफेक्ट होइरबा कम्युनिटी में ह्यूमन राइट ग्रुप में उनजलकांदा कोई भी हाइबा अंदर पुन्ना चंचन में नत्रगदी दुगा कई कई नो होरिबा जगह से कराई दनो मसे कोई पुन्ना यिंगमिनरकांदा दुगा कॉपी की मास कल्टीवेशन तौरपा अदगी ड्रग फैक्ट्री में आम लिंकलपसी मतंग दा कोइना होरिसि कदाई दनो हाइबदु यिंगकांदा कोई मधु एड्रेस तौबगी दमक्ता सिजबा मिनी वेब कंसल्टेशन नि सिना हान हयेंग सुमु कोई टेक्निकल सेशन सिंग मखा नाइ चतजगी चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंहना इंटरनेशनल योगा डेगा मरी लेनना हयेंग मालेम सिनबा थुंगना नुमित असिबु पालन तौगदौरिबा असिदा मणिपुर दसु इंटरनेशनल योगा डे असि मियामना लेकाइगे क्लब कम्युनिटी हॉल अमदे ग्राउंड दा पांगथोक्तुना याविननबा अपील तौरकले हयेंग सी जुलाई की तारीख कुनमाथोय अदुगुंबा इंटरनेशनल योगा डे पृथ्वी सिन मतुंग तौगदौरिबा अदुगा भारत सिन मतुंग तौगदौरिबा योगा की नुमितसिदा मणिपुर की लेबिरिबा इसिलिनाव मयाम पुनमंगना मागी अनकम फम सिंग लेबा क्लब हॉल द ओइबे कम्युनिटी हॉल द ओइबे एनी जगह दा
थोपीरगा सुगुम्बा इंटरनेशनल योगा डे सी यावबीदुना पृथ्वीदा शांति हंजलकनबा पृथ्वीगी मियाम पुनमक्सी अना एक सोयंगाम यावदना लेमिनन पुंछि नुक्सांना लेननबा अदुगा इखोयगी ईश्वरदा गनकनना वाखलोनसि थम्मकांदा चटमिननबा अदुगु मखलगी योगने हेबसी मियामना खंगे दुना मयामनसु हेयंगी योगा डे सिगी थीम सी ऑन ह्यूमैनिटी द बेस ओगो मियोइबा हारिबा लेरिबा संसार से लेरिबा पुनमा इखो अमतनी हाबि वाखलोनदुदा मांग थम्बिरगा मदुना हेयंगी योगा डे सी यावबियो हेदना ina hajibo. Disaster management, first aid, search and rescue, fire safety measures and flood rescue training for NCC, NYKs, CBOs, ULBs, clubs, ASA, ANW amadi women organization haiba nongmagi oiba training program amangasi JM Public School Paurabi Imphal East District ta pangthokre. Ngasigi thoram adu Directorate of Relief and Disaster Management Manipur na yakairasi ekhoi amadi Yaurabungda leiba WhatsApp group ka punna kuthamnaduna sinkibini. Thoramadada Relief and Disaster Management Manipur gi expert singna tongan ba hirap singda sandokna takhe ising ichawda matau karamna cheksin thorang laugadage amasung school gi mahira singna maheulangpok yuhar haba amasung asokapan nangbada tawgadaba amasung tawroidaba wafum kayasu thamki. Manipur ge Chief Minister N. Biren Singh na Tengnopal amadi Thoubal District Police na Moizing Mina Bazar da Brown Sugar Factory ama yauna yamlaba drug sing fagatpa ngamlakpada thagatpaga loinana mathang sitna lupa lakh 8 amadi lakh 9 gi cash award pikre. Ngasi Chief Minister Secretariat ta pangthokhiba thoram aduda Chief Minister na haikibada War on Drugs 2.0 na haurakpadagi Tengnopal Police na WI tablets Brown sugar, crystal meth, amadi atay contraband items singi Potlam International Market ta crore chamaga kuntaret lakh 18 amasung lising tarani thoigi oigadaba kg lising ahunga chamapan marifu mari fagat pangamkre loinana Chief Minister na Thoubal Police team bu chatliba tha asigi tang tara marida Moizing Mina Bazar da drug factory ama thugaiduna brown sugar kg chaniga Kunithoi dasmik mangani panga loinena morphinated liquid solution liter chamaga kuntra mari fagatpa ngamkiba adugidamak thagatpaga loinena commendation certificate su khusinakhi. Association of Manipuri Diaspora Aman Pune Laichal Taret Foundation Pune amadi Spicer Adventist University Pune na punna kutsam naduna Sinba Diabetes Meats and Facts haiba hiramda nongmagi oiba awareness workshop ama Spicer Adventist University SAU on Road Pune da ngarang pangthokre. SAU gi registrar Dr. Yesu Simon Aman Pune gi President ER Giridhar Singh Naurem Vice President Kulavidu Chanam Laichal Taret Foundation Pune gi Legal Advisor Advocate Gitarani Takhelambam Master of Ceremony Anju Arambam na athoiba Mitunglen Singh oina saruk yakhi. Thauramaduda saruk yakhiba mioi chamada BMI Random BSL BP amadi HbA1c yauna diabetes screening taunaba parameter singsu lemna yenthokhe amade diabetes diagnose taubada thaudang lauriba MSAG diagnostic ki Mihut Singh da achamba kudol pot Singh piduna ikai khumnakhe. Tauramaduda National Diabetes Educator Subhasini Nauremna underprivileged children with type 1 diabetes and common myths and facts about diabetes haiba hiramda amadi obstetric and gynecologist Dr. Jyotsna Angomna aspects of health issues related to gestational diabetes during pregnancy and alarming cases among young mothers in their 30s haiba hiramda wangangke amade fitness trainer Sangita Sinrozana diabetes ngakthoknanaba fitness exercise singsu utki. SAU gi registrar Dr. Yesu Simon na fongdokhibada MSAG diagnostic na mateng tauduna aman Laichal Taret Foundation na asigumba thauramama sinba asina hingnanaba honabada hakchang fana karamna laigani khanba ngamdraba miwai kayada punsida achoba mateng oiragani haiki. Paugi maraktan natin ba pregama?
ꯏꯇꯥꯎ ꯀꯩꯗꯧꯋꯦ ꯅꯪ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ ꯂꯩꯗꯨ ꯀꯃꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯊꯥꯁꯤꯗꯅꯤꯅꯦ ꯍꯦꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯌꯦꯡꯉꯤꯗꯨ ꯏꯇꯥꯎ ꯆꯍꯤ 2 ꯁꯨꯔꯕꯅꯤꯅ ꯄꯦꯟꯗꯃꯤꯛꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯌꯩꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯦ ꯌꯦꯡꯕ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅꯦ ꯅꯪ ꯄꯥꯎ ꯀꯩꯝ ꯇꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕꯣ ꯀꯔꯤ ꯄꯥꯎꯅꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯣꯏꯔꯧꯄꯥꯟ ꯂꯝꯈꯥꯏꯗ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯁꯤꯜꯂꯤꯅ ꯀꯩꯝ ꯇꯥꯗꯦ ꯍꯟꯗꯛ ꯁꯤꯜꯂꯨꯗꯣꯏꯔꯣ ꯍꯟꯗꯛ ꯆꯍꯤ ꯁꯤꯜꯂꯗꯣꯏꯅꯦ 35 ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯆꯍꯤ 2 ꯂꯦꯞꯄꯨꯔꯦꯗꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯗꯤ 33 ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ 35 ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯟꯗꯛ ꯄꯥꯏꯅꯦꯄꯜ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯑꯅꯦꯕ ꯑꯁ Sini मैम 2007 की लेप बनाइदर ngasi फाव चथरक्तुना लेरिबा सही अनि लेपदरु मतुंगदा हतक सुतु सुइदा त्रांगा सुबोइना लागलिबा जुलाई की डेट 1 दगिना डेट 5 फावबा थंबानु मार्केट कॉम्प्लेक्स पोरोपाट लमखाई अंड्रू केंद्र द पांगथुक चरगनी लमदम असिगी स्टेट फ्रूट अमा ओइरिबा किहोम असिबु योखतपा अमदि पथोक असिबु पुथोकलिबा लौमी सिंबु पुनिंग थगतपा ओइना 2007 दगी हौदुना ngasi फावबा पांथोरकली पाइनएप्पल फेस्टिवल असिबु इरमदम असिदा लेबिरिबा कांगै चाप पुनमकना सरु याबिनबा हाइजरी अदुगा फेस्टिवल असि हौबदगिना लोइबा फावबा कल्चरल प्रोग्राम अमदि इसै नोमागी थौरम सिंसु पांथोक जगनी तरुलक सुबा स्टेट लेवल पाइनएप्पल क्वीन महौसागुम हंदकसु पांथोकनी पांथोकचरिबसि मरुइबा पांदमदि किहोम थाजरिबा अखोगी फार्मर सिंग असिदा अखोइना ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट अमा हाइता अखोगी मागी खरा मा हिंगनबगी लंबी अमा ओइननबा अखोइना मागी सरकारगी माइकैदगी हानसु फंडिंग खरा अखोइना मागी अखोइना पीदुना लागली अदो मसिसु मखा ताना पीननबा हाइदना अखोइना होनजबनी अदुना किहोम थाजरिबसिंग असिबु पुनिंग थगोपिबो ओइना मणिपुरगी प्रजा मयामना पाइनएप्पल फेस्टिवल असि येंबा लाक्पियो अमसुंग सरुक याबियो हाइदना मयाम फुंगा खुरुमजरी अदो अखोइदि खतंगना चलगा तौदी यारोय अदुना मयामजु पाइनएप्पल फेस्टिवल से येंबा लाक्पियो हंतक्ति याम नुवाइगने हाबजे थाजबा लै मयामसु सुंसोय सोइदना लाक्पियो अखोइसु गाइजेरंगे के मतुंगदा मखाताबा पाउ पिजरी नोंगजू थागी मांगोइनना हौखिबा थादा नोंग का हेना चुबदगे बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट तुरेल मपान काइबदगे मफम कयादा इसिंग थुमदुना अवाबा मायोंगनखि हौखिबा नुमित खरनी असिदसु नोंग लेप्तना चुबदगे डिस्ट्रिक्ट असिगे अकुटपा मफम खरदा इसिंग थुमजिनबा गलोइनना अचौबा तुरेल सिंगे इसिंग इमाइसु वांगना चेले करिगुंबा नोंग असिना लेप्तना मखा ताना चुरकलबदे अनेम्बा तुरेल मपान काइबा सोइदना यावरप याय अदुना काइरबा मतमदा कोइचेन चेंदुना इसिंग थिंगनबा होनबा गी महुत्ता खुदोंग थीबा थोक्ट्रिंगै ममांगसिदा मरी लेनबा अथॉरिटी सिंगना चेक्सिन थरांग लौखट हौरबदे खुदोंग थीबा थोकपदगी कनबदा चाउना मतेंग ओइगनी हाइना ममांगदा इसिंग इचाउना मरम ओइरगा अवाबा नंगख्रबा मियामना हाइनरगले बैंकॉकता पांगथोकपा अहम सुबा इंडो थाईलैंड दलित साहित्य कॉन्फ्रेंस लिसिंग अनि कुनिथोइगे थोइदोक हेंडोकपा मियोइबा खुनाइगी सिंथानिंगाई ओइबा थबक थौरम तौबसिंगदा तोंगान तोंगानबा जाति अमदि मालेमगी थाकी मना दलित साहित्य अकादमी थाईलैंड ना पीनबा खलकपदा मणिपुरदगी मियोय कया यावरकपगी मनुंगदा हियांगलम एसीगी मनुंग चन्ना लेबा अरोंग नोंगमाइखोंग ग्राम पंचायत की हानगी एक्स प्रधान निंगथौजम राजबापू सिंह अरोंग खुंजाव मयाय लेकाइदा लेबा असिसु यावरकपदा अरोंग डेवलपमेंट एसोसिएशन अदा अमदे यूथ यूनियन क्लब वायूसी अरोंग खुंजावदा लेबा क्लब अनि सिना थागतपा फोंदोरकले तेलंगाना नेशनल हेड ऑफिस ओरिबा बहुजना साहित्य अकादमी BSA गे नेशनल प्रेसिडेंट नला राधा कृष्णना सेलिन डिजिटल गे प्रोड्यूसर ओरिबा कैसामथोंग लोंगजम लेरक्तगे फांजोबम लनजित सिंह नेशनल अवार्डी बु बहुजना साहित्य अकादमी BSA गे मणिपुर स्टेट प्रेसिडेंट ओइना हापलकले
BSA gi ahanba Manipur State President PH Lanajit Singh na oire Manipur State President oiraba PH Lanajit Singh na haikibada BSA gi constitution ngakna chatuna miyam gi yaifa tharang kaya paikhatkani athubada Manipur gi executive committee sing hapchinduna hena pakthok chawthok naba honagani haike ngarang numidang pung tara khara helakpada Senapati district ke manung chanba Maremai khulda yumani maina tumna chakre maina tumna chakraba yum sing adu khul adudagi lakpa chahi yankhai manga apokpa pasang amasung dainichung chahi nifunipan apokpa leikidraba malangchung kauba mioi singini hari mai chakraba lakpagi yumgi ka ahum ase kuki tafoge chip lenkhomang chongloi chahi yankhai taret apokpa leikidraba Pauja hau chongloi kauba amana bhara lauraga leibani aduga dainichungi yumgi bharadana Asian cycle dagi Deliram chahi nifu apokpa Bodhiram Irang part 1 dagi Ganesh Kumar chahi nifu mapan apokpa Laikhidraba Mohan Prasad amasung Kangpokpi district ki Irang Khare dagi Machan Khati chahi yankhai manga apokpa Sher Bahadur hairiba mioi mari asina punna ka manga wairaga leibani hairi Mayadu matau karamna chaklakibanu haiba chapchana khangba ngamdri Senapati Police amasung Senapati ge fire tender sing changsinduna mai chakliba adu kananaba honakhe adubo ka taret kanba ngamdana maina tumna chakhibani hairi thodok aduda Asok Apandi yaukide hari Chayola Machupna Manipur da Kadana International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking ge Thauram Pangthokani haina Lup asige Vice President Ningthauzam Dorena Phongdokre June gi tang kuntaruk asi International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking haina United Nations ge meeting makhada leibak khuding makta chahi khuding ge pangthoktuna lakli Kadana Safong lakpa ing lising ani taruk tage hauduna ngasi fauba Thauram asi pangthoktuna lakli labdam asige ingkhat Liba naha kayana nisa chabagi chang ka hena helakliba Manipur da drug sungfam masing tingamdana hengalakpa khudingmak asi afabanate Manipur gi maraibak kari oigadage tamba ngamdana fibam amada leire takpani ngasi fauba kadana nisa thingnanabagi damak changsilakliba khongjang asi pangthokpa oina ngasi June gi tang kundagi kangla mamangdagi kadagi president na lamthaduna Imphal East ki mafam singda street corner amadi wall poster thetkani amadi Imphal West Bisenpur Thaubal amadi atai district singdasu June kunmanga fauba campaign chathagani June gi tang kuntarukta achoba function ga loinana observation thauram pangthokani haina mahangna makhatana phongdokhe aroibada maroiba bawo mukhana Numit nini chupna chathagadaba anirak suba multi-stakeholder consultation on drug menace in Manipur ge tharam ngasi haudokre. Amade International Yoga Day ga mari lainana CM na miyam da numit asibo palan taunana ba pauzil pirakli. Poni TV na sandok chaba nukil ki pau mining tabiri basingbo kanina baya thangni jare